Tugitana mbere na nteto ingi nandi maabisa ba borithi ni bakuthithia uchunkoni gukonia antu murume umwe wa miaka 33 ura wajukirwe ni antu bate kumenyeka nterecha kirwa na gutewa Keng'ondu Chukakwi na mwito jwa Kirimara kuririkana mutano jo na rito Anthony Mureithi etite kugura maguta ja mashini ya kuithia maiga na nio ombere gukamatwa na ngari ni antu bate kumenyeka bara bamuoganirie na kumutaruterera mwito jwa aturi baguntu kuria arate nibo barombere kumona mathaire ja 3:30 chotuku oganitwe na gutewa. Samuel Geshima na kurikitha Thaa 3 cia utuku bagukira imunthi akariba nterecha Keng'ondu Chuka bamakitwe ikuona muntu ari mute akube na mwito wa Kirima Kirinyaga ari mutogoteria wallet kanywa na aogwa na selotip achoka athe kwa njara na maguru. Borichi amwe na afisa bawitiga mitino ba kaunti ya Tharaka Nithi ibobonoketie muntu ujo kwa rietwa Anthony Mureithi uranyuma ya kugimuka abairite ati aumite nterecha Kirwa kaunti ya Meru. Akiaria akauga kwao ni Kirwa niku arathite kugula maguta na mutungi atwa ngari muthemba Probox na agutwa ngari ni atamba kumenya bula kurombire gwikarika kumau nika arombire kwithira ali mute iria Keng'ondu. Mureithi na petwe utungata ndeni ya chibitari ya rufaa ya Chuka aranyuma ya kuonekana hatari na thina inene arekeretwe ainuka. Wakati tulipata hiyo report ilikuwa karibu saa 4 usiku, polisi wakakibia pale na tukaweza kuokoa yule mtu. Alikuwa hajisikii, alikuwa unconscious, lakini kumpeleka hospitali akawa stabilized. Mpaka sasa hatujajua haswa ni kwa nini alikuwa amekamatwa, na hiyo kesi tunaendelea na uchunguzi. Paul Kuria uranwe OCPD wa Chuka na Kuria akariba emenyere na gukamatwa na antu batakumenya untu brabomba kubaikira uwatini tabubu. Wakati wanasafiri tungewahisi watumia yale magari ambayo yanajulikana ni magari ya kubeba abiria, na matatu kwa kawaida inajulikana ziko na ile yellow line ama maandishi ya kuonyesha gari inatoka wapi kwenda wapi. Mtu asikibirie kuingia gari ya wenyewe ambaye hujui ni nani, kwa sababu tuko na watu wakora utafikiria ni usafiri wa raisi alafu baadaye unakuja kuumizwa. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Geshima.